kan channel lo thira lo ngai thlathin tu te in zavain thar chi bai kan buk veka cheu a top thlenga min lo thira min lo ngai thlale turin kan ngen masale cheu ani tuntuma chuan kar masale tun kar thil thleng then khat le Canon Law of the Catholic Church chung chang Bihchianna kan nei dona chumi ma chuan thakhat chung mei thlatira tanga khovel pum huapa Rosary Marathon kau hranin kan kalpui chu ni somthum pakhat khan Pope Francis san kharna hun program Vatican Gardena aneya heta hian German ram Augsburg atangalak mari lem chu lallukhum khum tirin Rosary akai hruaya chumi lim thla clip toy te chu I thlir ma sapot teang Ole Roman Catholic Religious Institute pakhat Sisters of Life ti Paul Sisters te chuan an Paul din atranga kumsom thum atlinna zun ni khat khan an thlenga Sisters of Life te hi Cardinal John Joseph O'Connoran New York khopuya kumsang khat zakwale somkwa pakhat zun ni khat khan alo din te anni Catholic Religious Community dangang bokin thutiam pathum poverty chastity le obedience an la a Sisters of Life te hian Paul dang anglo takin thutiam dang pakhat an nei bela chu mihring nun na hlutak ven himle chomdol ania anni hian rai puarte mei chenau ti tlak du ti tlak tum mai te haute an puin retreat te an nei puin rongbolna an kalpui thin ani an rongbol na te tluang taka akal chhozel theinan le missionary kan lo pun deuh theinan kan tong try na kan rereng thin don nia ni som ni pakua khan Brunei ram history a pui thiam ni ma saber Cardinal Cornelius Sim chu Taiwan a aboral Southeast Asia ram pakhat Malaysia le South China tuipui in kara Borneo thliar kar pakhat ram Brunei akhian Catholic te hi mi sing ni le sang khat bor vel an oma Brunei mi pui 10% vel an ni kumsang khat zakwale somriat pakua khan Brunei ram pui thiam ma saber ni turin Cardinal Cornelius Sim chu pui thiam anem nge alo ni to a kumsang khat zakwale somkwa pakua khan Brunei prefect at ruat ania kumsang ni le palia vicar apostolic ruat ani le a kumsang ni le panga khan Bishop nem nge ani Pope Francis san kumsang ni le somni November thla khan Brunei history a Cardinal Masaper ni le turin alo ruat le bok ani Cardinal Simahi Taiwan a thlen vele Changung Memorial Hospital a quarantine ania vandoi thlak takin ni somni pakua jingda riat le minute somni pariat khan kumsomruk pakomi ni in lungphu cholin athita ani Pope Francis san Catholic kauhran Canon Law buparukna siam thar zun ni khat khan tlangzarh hemi chungchang hi tuntuma hian kan Bihchian tur chu anita ani Canon Law chu enge ania enge omzia Canon Law ti chu Greek trong canon ti atangalak ania Canon Law kan ti chuan a simple theyang berin dan le thupek kauhran ruai tu ten an kauhran mi le sa te zom tur le an chunga dan man tur a siam te tila kan hrethiam tlang mai ome he dan siam hi
The 1917 Code of Canon Law ti in emo alam toin 1917 CIC ti ania chu baka Pope Benedictine Code ti po soitrin ani bok ani May ni somni pasari sangkat zakwale som pasaria official takin ama saberatan an puangzarh May ni som pakua sangkat zakwale som pariat atanga mantran ani thungani kum sangkat zakwale som riat pathuma Code of Canon Law thar an duanga chu chuan aron lualana November sangkat zakwale som riat pathum khan he Canon Law thar hi mantran ani lea kum sangkat zakwale som riat pathum kuma he Code of Canon Law an tlangzarh nu khan ko ran chuan voi riat lai mai alo siam thato ani kum sangkat zakwale som riat pathum Code of Canon Law a hian dan sangkat zasarile somnga pani kan neya chungte chu busaria then an nilea tuna Pope Francis an tlangzarh hi buparukna penal sanctions in the church ti siam thar anita ani Canon Law buparukna in a huam criminal law chungchanga hian ko ran chuan in phalzau takin dan bo chiate hremna dan chu pumbil mai lovin a thlenna hmun le an dan bo chiat azirin an thlenna hmuna bishops te le ko ran ruai tu te kuta ada deuh thina hemia wang hian mun rang ranga dan bo chiate hremna chu ai nang lo thua maya dan bo chiat danin ang renga po hremna in ang lo dong te anom nuai boka then khatin hremna te an lo pumbel thin bok ani hemia wang hian mitam takin ko ran chu an demin an soisel fo thin reng ani abik takin pui thiam ten no pangkum tling lo te le me chia te laka moilo taka an che thin chungchanga te ko ranin a hremna dan mu mal anei lo le dan bo chia te hremna chu a pe thatok lo ti in complain atam thei le a hei wang hian kumenge moza chung chu holy see chu dan bo chiat na mun rang ranga alawin rol fo angai ta a atopa chuan Pope Benedict khan tuparuk na chu ennon ati thuta a chumi bo zui chuan siam that anita a chu Francis an atlangzarh tak hi ani a December ni riat sang ni le som ni pakhat atanga mantran tur ani thung ani Canon Law hi tutenge siam tha theile Canon Law siam thatur hian popui tu turte ruat anni a The Pontifical Council for Legislative Text ti anni a hemi chungchang hi history en let le chuan Pope Pius somna khan kumsang khat zakwale pali May nili khan Canon Law buaipui tu tur Commission for the Codification of Canon Law ti alo puang to a hemi nuwa hian Pope Benedict som pangana khan Pontifical Commission for Authentic Interpretation of the Code of Canon Law September ninga sangkhat zakwale som pasaria asiam le a chu Pope John somni pathumna khan Pontifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law ti chu Second Vatican Council in ruat angin adin le a Pope Paul parukna khan ni som pakhat July sangkhat zakwale somruk pasaria The Pontifical Commission for Interpretation of the Decrees of the Second Vatican Council ti in thlak le ani kumsang kat zakwale somriat pathuma Code of Canon Law January thla a siam tharani nu khan Pope John Paul II an The Pontifical Commission for Authentic Interpretation of the Code of Canon Law ti chu January ni sang khat zakwale somret pali khan adin le ani tuna Canon Law siamtu Pope puitu tur Pontifical Council for Legislative Text ti hming hi June ni somni pariat sangkhat zakwale somriat pariata an pek ani le a tuna Pontifical Council President ni mek hi Archbishop Filippo Inone ni in April ni sari sang ni le som pariata ruat ania an secretary ni mek hi Bishop Juan Ignacio Arrieta Chinchetru February ni som panga sang ni le pasari tanga ruat ani thung ani Code of Canon Law buparukna siam that hian enge a huam
heng hrem theihna dan penal law siam that hian huam chin tlang pui te chu chi thuma a then thei ome pakhat na chuan ko ranin kalphung mu mal le thazok ani theinan dan bo chia te chu mani du thu le du dan dan hrem mai lovin eng hrem na nge pek an ni tur chiang taka a chuan na dan ani panina chuan ko ran mi pui te ven himna thazok le eng huna nge tlang ngaya moi lo thilani ti puante ming chiat na tok tu te ne na chom dol na pek hun te le thu dikin ro arel theina tura dan siam te a huam bokani pathumna chuan he dan siam tharina atum pakhat chu thu nei tu te tan dan bo chiat na a thlen lo na na te fung mu mal taka an ken ko tur dan pek le thil ti dik lo te chu a serious ma a ven himati topani thuai theinan te an ni a he dan hi pui thiam kumtling lo me chia te laka moi lo taka che thin te ti top le hrem na tur thar mu mal tak nei te an ni dan thar te nge belan ni atlang pui thuin Canon Law burukna bik mun thuma thena mun ni chu siam that le ti danglam an ni a dan ding lai om sa ko hranin dan bo chiat na nia lo puan to te chu he ko ta hian mu mal zoka da bel an ni a kum sang khat zakwa le somriat pathuma dan alo siam to te po chiang zok le fam kim zoka zi a that le an ni tin kum sang khat zakwa le somriat pathum a dan bo chiat na li sa an da lo then khat kum sang khat zakwa le som sari kot atanga lak entir nan re theina lam thil te po da thar an ni a heng ba ka po hian dan thar dang te ba ka dan om sa po seibel te po a om boka entir nan kumtling lo te laka diklo taka chet na le pong sual na chungchanga po pui thiam te chau huam lovin ko hrana ni na chel tu te le ko hran mi rim te po a huam tel vek to ni khiang kan soitak te ba ka khian soibel tur le lu chil tham tam takala oma video thuil tuk lo nan ti zong khi ni le phot sela clear tu te claim te tala in riat na te alo ti zaw ve nge kan be se ani an channel min subscribe pa min lo clear sak thin tu te in zawa ya chunga lom thu kan soye next video a kanin mule theu don nia